Ya le dumedisa bohle ka lebitso la Morena wa rona Jesu Kriste. Nginibingelele nonke ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Re motlotlo re be ntse re kopana ka baka la lebitso la Morena wa rona ya mahodimong. Siyajabula ukuba silokhu sihlanganyela igama lenkosi yethu Jesu esezulwini. So far ha o so be le setlisang lebitso la lona ka hodimo. Manje ke sike sikhulumi esile esikhuluma amagama aso. A tlisa lebitso la hae ho nyolla lebitso la hae. Ukukhuphula igama lakhe. Ntle le tshenyo ya nako ke fuwe sehlooho ho Deuteronomy chapter 4 verse 2. Ngophandle kokuchitha isikhathi ngiphiwe isihloko lana kuDeuteronomy chapter 4 verse 2. Hape ni hu Revelations chapter 22 verse 18 and 19. Futhi ku Revelations chapter 22 verse 19. 18 and 19. 19. Siri sehlooho sa teng Sithi isihloko sakhona o se ke wa eketsa, ungangezi o se ke wa fokotsa. futhi ungaphunguli. Ka mantswe a mang o bue ho ya ka moo mangolo a buang ka teng. Ngamanye amagama ukhulume njengalokhu imibhalo isho. Ke na le potso bazalwane. Nginombuzo bazalwane. Le a itseba baesekele ya Mandebele? Liyalazi yini ibhayisikili lamaNdebele? Awazi. Ja, mo Gauteng ba itse ba ne. Le Vrystaat ba itse. Baesekele ya Mandebele o ya shopong a lo reka baesekele, ordinary bicycle. Okay, ibhayisikili lamaNdebele uyaphika eshop uthenge nje an ordinary bicycle. Ha se fihla ho yena, Base ifika kuye e ba na le dipili. iba nezibuko Jwalo ka koloi fela. njengemoto. And then e ba na le aerial. Futhi iba ne-aerial Jwalo ka aerial ya koloi ena le wireless. njengalokhu imoto ine-aerial ene-radio. I mean ha hlaha mona Mayivela lana o tla ipotsa dipotso tse 2 uzozibuza imibuzo emibili hore na ebe ke bicycle kapa ke something e tlileng e le so. uzibuza ukuthi ngabe yibhayisikili lelo into ezinje Ke ka lebaka la mokgabiso o ba o entseng ho bicycle. kungenxa yomhlobiso abawuyenze kulo lelo bhayisikili. Mohlomong re tlwaetse Mandebele a kgabisa matlo. Mhlawumbe sijwayela amaNdebele ahlobisa izindlu Ebile ka ba tseba ba kgabisitse BMW. futhi siyabazi futhi bayenze ne-BMW bahlobisa i-BMW. Ka mantswe a mang ke ditswelele bakeng la mokgabiso. Ngamanye amagama oqhwepheshe ekuhlobiseni. Okay. Ho dumelehile moo hobane batho ba rata seo ba se etsang. Kuvumelekile lapho ngoba abantu bathanda lokho abakwenzayo. Ho rona mohlomong ho tloha ho rona ho ya tlase. Kithi mhlawumbe kusuka kithi kuya phansi Ho na le the saying e reng koloi re rata ha ke entswe spoiler, wa seba spoiler. kunesisho esithi imoto mhlawumbe siyithanda mayifakwe ispoiler. The word spoiler Le gama ispoiler o ka interpretela lona ho re bulela. I only know ukuthi ifakwa kuphi. Kakhulu iSubaru le yama-China Exactly. iphuma nespoiler. Sadini. Okay. The word spoiler it is to spoil. Axels. Yeah? Ke ho spoil. Bicycle e rekwe le bicycle. Ibhayisikili lethengwe libhayisikili. Monga lona ha qeta ho reka bicycle o kenya dipili, meaning ya spoiler to change it from where it was to where yena ba batlang ho be teng. Ho jwalo fela le koloi ba ne ba qala ka ho kenya this black thing mo buting ba bitsa ka hore ke spoiler. Injalo ke nemoto bebayifaka this black thing ebayibiza ukuthi spoil. Koloi tse ngata hona jwale di SUV
di na le yona keng ba bitsa spoiler se leng readily fitted. Imoto zamanje especially lokho ama SUVs zizanaso vele spoiler. Ke elelletswe go le tsetsenyana di VW se ba kenya ka thin black thing ba bitsa spoiler le yona. Nama VW lawo mancane sebayayifaka nakuwo ispoiler phume nayo. Ka mantswe a mang Ngamanye amagama ke nkile that thing e bitswang spoiler ngithathe lokho abakubiza ispoiler ka batla hore re utlwisise hore lentswe lena spoiler le bolela eng. ngafuna ukuthi sizwisise ukuthi legama leli spoiler lisho ukuthini. Mashanga mandebele a tseba ho spoiler bicycle le property mark. Abandebela kwazi ukuspoiler ibhayisikili nezindlu. Likoloi e ya BMW bathi le spoiler hantle. Nemoto futhi yaba BMW bakholele kuyispoiler kahle. Utlwa ntate Modimo yena hore Esizwe uNkulunkulu ukuthi uthini. ale baleng Deuteronomy 4 verse 2. Undeni ku Deuteronomy 4 verse 2. Aniyikuthasisela ezwini enginiyala ngalo. Ninganciphisi futhi kulo ukuba nigcine imiyalo kaJehova uNkulunkulu wenu enginiyala ngayo. Ka mantswe a mang Ngamanye amagama ntate Modimo wa spoiler ha se hloke. uNkulunkulu akasifuni spoiler. Ha se hloke. Akasidingi. Uri unsa molao hore re sigcine amagama. Uthi ukhipha umthetho ukuthi sigcine lamagama lawo Resikera ekeza singangezi resikera fokolo. futhi singanciphisi. Bukeng yona ya Deuteronomy chapter 28 verse 1 Kuyo lencwadi kaDeuteronomy chapter 28 verse 1 le verse 15 kopa hore ba le no yona. verse 15 uzoyifunda. Okay baba ka English man. Kuyakuthi uma ulalela nokulalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho, uqaphele ukuyenza yonke imiyalo yakhe engikuyala ngayo namuhla. uJehova uNkulunkulu wakho akuphakamise phezu kwazo zonke izizwe zomhlaba. Give verse 1. Verse 15. Kuyakuthi uma ungalilaleli izwi likaJehova uNkulunkulu wakho ukuba uqaphele ukwenza yonke imiyalo yakhe nezimiso zakhe engikuyala ngakho namuhla. Zonke lezi ziqalekiso zikwehlele zikufice. Yabona hu Deuteronomy chapter 28 verse 1 and 15. Ngiyabona ku Deuteronomy chapter 28 verse 1 no 15 Ba hatella ba tobeketsa hore Israel o tshwanetse hore a etseng. uNkulunkulu uyagcizelela bonisa ukuthi uIsrael fanele yenzeni. O hatella ho mantswe ao a ba jwetsang ona. Ugcizelela kumagama abatshela wona. O bontsha hore le tla tsamaya ka ona mantswe ana. Ubonisa ukuthi bazohamba ngawo Ha ke lamazwi. hloke spoiler ho ona mantswe ana. Abadingi nespoiler Once wa spoiler ha ke hlole e ba ona. ngoba once wawafaka ispoiler akuseseyiwo. Ku verse 15 unsa warning Ku verse 15 ukhipha isixwayiso hore if ever ka nnete o tla le spoiler sa ho skenya mo ho mantswe aka. ukuthi uma uza nespoiler sakho usifaka kumazwi wakhe O tsebe go le punishment e teng for wena. uwazi ukuthi lesijeziso sikhona kuwena. Re bona ho rona makreste ho Revelation chapter 22 verse 18 and 19. Sibona kithi amaKristu ku Revelations chapter 22 verse 18 and 19. Ke kopa o mpalle yona my brother. Ngiyakufakaza mina kubo bonke abezwayo amazwi esiprofethi salencwadi. Uma ekhona owenezela kulokho, uNkulunkulu uyakwenezela kuye izinhlupho ezilotshiwe kulencwadi. Futhi uma ekhona osusa utho kuwo amazwi encwadi yalesi siprofethi,
uNkulunkulu uyakususa isabelo sakhe emthini wokuphila nasemzini ongcwele nakulokhu okulotshiwe kule ncwadi. Amen. Amen. Let's have a story sa Lazarus and the rich man. Siyasazi istori sika Lazaro no Stebi. Kamanzu amangi poor man, rich man. Ngamanye amagama isicebi nesihlupheki. Re thola hore the rich man ha hlokahala. Sithola ukuthi loyo wayecebile makashona O ile a iswa mo ho hlophehang teng. uye wayiswa la kuhlushwa khona abantu. Jwale imagine ka mo verse 18 e bolelang ka teng mona ho Revelation. Cabanga nje ngendlela iverse 18 akhuluma ngayo kuRevelation. Ile ditlhopheho tsohle tsa lefatshe. Uthi zonke intupheko zesemhlabeni Ha o bane o ile wa fokotsa ho bukaela ya ntate Modimo. mangabe uye wanciphisa kule ncwadi Di tlo ba ho wena. zizowela kuwe. Imagine. And then o re hape o no le mokreste ya tshepahalang. Futhi bowumKristu othembakalayo Mme ho etsahale hore o ntshe letho mona bukeng ya hae. O kwenzakala ukuthi unciphise ekulo izwi likaNkulunkulu mo le sifateng sa bophelo le yena o tla tlosa ho wena. nakhona emthini wokuphila uzosusa kuwe. Mme sena Moses o ne a jwetsa bana ba Israele pele ba kena ko Kanaan. uMoses lana bekatshela abantwana bakwaIsrayeli ngaphambi kokuthi bangene eKanani Hore ba elellwe please ba seke ba eketsa ba seke ba fokotsa. ukuthi baqaphele ukuba banga edi futhi banga subtract. Okay. Hobaneng ba ne ba tjho jwalo? Kungani na bekasho kanjani? Petros o ile a araba a bontsha hore lentswe lohle la Modimo le tlile ka pudulelo ya moya wa Modimo. uPetro uye wabonisa ukuthi lonke izwi likaNkulunkulu lize ngokwambulwa umoya Ka pudulelo. ngokwambulwa Pudulelo. Phefumulelo. Phefumulelo. Yeah. So ha le hloke motho hore a le kgabise Alidingi ukuba umuntu alihlobise a le kenye spoiler se. alifake ispoiler. Paulos o re jwetsa ho bukeng ya Timothy ya 2 Timothy uPaul uyasikela kwincwadi ka2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. chapter 3 verse 16 to 17. Line e qalang ho verse 16 e re Ilayini yokuqala ecala kuverse 16 ithi uNkulunkulu uphefumulele yonke imibhalo. amen. And then ilungele ukufundisa. Ka mantswe a mang, if ever o batla ho tseba anything mabapi le Modimo, Ngamanye amagama uma ufuna kwazi utho ngayo umayelana noNkulunkulu Bible ke yona tshwanetse o rute. iBhayibheli yilo lifanele kufundisa. E tswela pele o bontsha hore tshwanetse o kgalemele. Iyakubonisa ukuthi kufanele E ikhuze. tswela pele bontsha hona hore tshwanetse o lae hape hape. Iyakubonisa ukuthi kufanele ikulaye futhi. Verse 17 e bontsha hore Uverse 17 ubonisa ukuthi ke yona e tla o etsa hore o phethahale. ikubonisa ukuthi uyiye ezokuyenza ukuthi uphelele. I just wonder why rona batho re phela lefatsheng. Ngiyazibuza ukuthi ingani thina abantu esiphila emhlabeni Bible e le yona e re rutang hore ka ho Old Testament iBhayibheli kuyilo lesifundisayo ukuthi ku-Old Testament Davida o ile a laela Israel hore ba tle le diharepa tsa bona le merupa ya bona le whatever e ba nang le yona e leng siletswa ba tlo letsetsa Modimo. lapho esibonisa ukuthi uDavid uye watshela wonke umuntu ukuthi eze nakho konke ama-instruments abazowadlala. Ha re fihla ka ho New Testament, Basifika ku-New Testament Modimo ha re jwetse jwalo. uNkulunkulu akasitsheli kanjalo. Wa tseba rona re etsang? Yazi thina senza njani? Re sheba baesekele le ya Mandebele. Sibuka lela bhayisikili lamaNdebele. Re nka piano, Sithatha re ipiano, nka percussion, sithatha re ipercussion, nka whatever e ka bang le yona e tla etsa a sound. sithatha konke noma yini okungayenza isound. Le ya mo tseba John Dube. Namazi uJohn Dube Ha o mametse mmino ha e monate hantle.
bayimamela ingoma zakhe zimnandi. It's a spoiler lentsweng la Modimo. Ispoiler ezwini likaNkulunkulu. And I think bicycle e bantle batho ha ba e bona ba ya le yona fihlele ba bile e lo potela. Angithi le bicycle lihle abantu mabalibuka lize losithele. Ho jwalo fela no batho bana ba motlang piano. Kunjalo nje nakulabo abashaya amapiano Ho tlala ugcwala kakhulu. to come nice. Ugcwala kakhulu. Modimo ha ba di spoiler se. uNkulunkulu akasifunde. Ka mantswe a mang se re edile lentsweng la Modimo. Ngamanye amagama sesingezile. Re fapana le Ephesians chapter 5 verse 19. Siphambana no Ephesians chapter 5 verse 19. E bontshang hore re tshwanetse ho re dumele Modimo jwang. Ebonisayo ukuthi kufanele sihubele uNkulunkulu kanjani. Hape re bolela hore Modimo seo a se buileng ha re motshepe. Futhi siyabonisa ukuthi lokho kushiwo uNkulunkulu asikuthembi. Seo a se buileng hape ho Modimo seo a se buileng hape ho rona ho tsho hore Modimo ho na le seo a shotang ka sona. Kusho ukuthi sibona ukuthi lokho uNkulunkulu akhulumile kuyashona. Ke ka lebaka leo re tlang le spoiler ho eda lentsweng la hae. Yikho ke sifake spoiler ukuthi sigcwalise ezweni lakhe. Modimo ha rate ha khahliswe ke seo. uNkulunkulu akachazwe yilokho. Jwalo ka ha re bala ho Hebrews chapter 11 verse 6. Njengoba sibala kuHebrews chapter 11 verse 6. E bontshang hore Modimo o khahliswa ke ha re na le tumelo. Bayibonisayo ukuthi uNkulunkulu uchazwa ukumathi sinayo. Tumelo e re nang le yona ke ha re etsa thato ya Modimo. Ukholo esinalo ukuthi senze intando kaNkulunkulu. Ka tsela e jwalo Modimo o tla khahliswa ke seo re se etsang. O tla Ngaleyo khahliswa ke ndlela uNkulunkulu uzokuthokozela lokho esikwenzayo. ha re baleng Habakuk chapter 2 verse 2. Cela sifunde kuHabakuk chapter 2 verse 2. Usimakade wangiphendula wathi, bhala phansi umbono uwenze ucace ezibhebheni ukuze owufundayo asheshe nawo. Uthini usimakade kimi? Bhala phansi umbono Why? Kungani? uwenze ucace ezibhebheni ukuze ofundayo asheshe nawo. Ukuze ofundayo asheshe nayo. Kubhalela ukuthi thina sikwazi ukufunda. Again. And then re tle ho etsa tsohle tseo Modimo a batlang hore di etse. Ukuze sikwazi ukwenza konke lokhu uNkulunkulu Eseng hore re tle le seo rona re se nahana re se kenye mo mamong. hayi ukuthi thina size ngaloko esikucabangayo sikufake emhlabeni. Ephesians 3 verse 3. Ephesians 3 verse 3. Ngoba se-Efeso chapter 3 verse 3. Ukuthi wangambulela ngesambulo imfihlakalo njengoba nganilobela ngafishane ngaphambilini. Ke Paulus ya buang le ba Efeso. uPaulo lo ukhuluma nabase-Efeso. Yena o thotse the vision. Yena ubone umbono. Empa vision ya hae ha re le lona ba Kriste re tshwanetse go le tsamaya ka a vision. Kodwa akabonisa ukuthi nathi abaKristu kufanele sihambe ngombono. O re le yena o ile a ngola fatshe. Uthi naye uye waloba phansi. Ka mantswe a mang Bible as a whole Ngamanye amagama uBhayibheli lonke le ngoletswe rona hore re ithute ho tsweng ho lona. libhalelwe thina ukuthi sifunde kulo Hore re tle re tsebe seo Modimo a batlang hore re se etse. ukuze sazi ukuthi uNkulunkulu ufuna senzeni. Utlwa Moshe ha kgothatsa Joshua before ba kena Kanana. Asizwe uMoses bakakhuthaza uJoshua ngaphambi kokuthi bangene eKhanani. Joshua chapter 1 verse 8. Joshua chapter 1 verse 8. Le ncwadi yomthetho mayingasuki emlonyeni wakho,
kepha wozindla ngayo imini nobusuku ukuba uqaphele ukwenza njengakho konke okulotshiwe kuyo ngokuba lapho uyakuhlahlamelisa indlela yakho uphumelele kahle. Uyakuhlahlamisa indlela yakho. Uzophumelelisa. Yeah, okay, yeah, that's right. Nikwatlokisa lentswe leo. Uri Moses go Joshua. Uthi uMoses kuJoshua, Buka ena ya molao isike ya tloha molomong wa hao. le ncwadi lena yomthetho ingasuke emlomeni wakho Hobane ina le molemo ho wena. ngokuba Molemo. inenzuzo kuwe Ene hape e tla o thusa leetong la hao. futhi izokusiza endleleni Hobane yakho, ke yona e tla etsa hore leeto la hao le tswelle. ngoba yiyo ezoyenza ukuthi indlela yakho iphumelele. Ka tsela e jwalo o mo fa maele hore a seke a lebala ho bala lentswe la Modimo. Ngaleyo ndlela uyamyala ukuthi angakhohlwa ukufunda izwi likaNkulunkulu, Hobane e ne le e mong wa ba hlalefileng mo Israel. ngokuba wekuomunye abahlakaniphileyo A ska ba lekatisa bohlale ba hae ho mantswe. kodwa bekamxwayisa ukuthi angalethi ukuhlakanipha kwakhe emazweni Hobane ha ka etsa jwalo o tlo qabana le ntate Modimo. ngokuba mangayenza kanjalo uzoxabana noNkulunkulu. Ha se mo ba verse 1 Corinthians 1 Corinthians chapter 4 verse 6. chapter 4 verse 6. Lokhu ke bazalwane ngikuguqulele imina naku Apollo ngokulinganisa ngenxa yenu ukuze nifunde kithi ukungeqisi kokulotshiweyo ukuba ningakhukunyezwa kungabi yilona lo akhethe omunye kunomunye. Paulus o bontsha hore o ka ya dikolong tse telele, it's right. uPaulo usubonisa ukuthi ungaya ezikolweni eziphakeme, Ho lokile ho for wena. kulungile for wena lokho. Esikara so khutla dikolong tse telele o botla ka kwano ho kereke. Ungathi masowubuya ezikolweni eziphezulu uza la ebandleni O bo so tlo ho ruta ka mo o rutileng ka teng wena, le ka mo fumaneng your degrees ka teng, le ka mo o tswetseng pele ka teng. uzosifundisa ukuthi uthole kanjani ama-degrees wakho nokuthi ufunde kangakanani. Empa Paulus o re Kodwa uPaulo uthi ka mo bona ba entseng ka teng, ngendlela ebenze ngayo ha ba re jwetsa hore ka mo bona ba entseng ka teng le hore o na mastera di-10 ka tsela e jwalo. abasitshenanga ukuthi bona bebenzani bona nokuthi bekenza amathende kanjani. Empa o re jwetsa hore re ithute ka mo ba entseng ka teng mabapi le bo Kriste. Kodwa usifundisa ukuthi sizifundise ukuthi senze ngendlela benze ngayo uKristu Jesu. Ka bokgutshwanyane Ngokufishane re tshwanetse ho tshepa the Bible kufanele sithembe izwi likaNkulunkulu hore ke lona le tla re kenya lehodimong, hore ke ukuthi yona e tla yilo kenya lehodimong. elizosifaka ezulwini. Ho na le batho he ba neng ba hesitate ka mo Modimo a buang le batho ka teng. Khona abantu bebangabaza ngendlela uNkulunkulu akhuluma nabantu ngakhona. E mong wa bona ke Naaman. Omunye wabo uNaamani, Re thola bukeng ya Marena bobedi, 2 sithola Kings encwadini ye-2 Kings chapter 5 chapter 5 verse 10 to 15. verse 10 to 15. Amakhosi wesibili chapter 5 verse 10 to 15. Elisha sent a messenger to him, saying, "Go and wash in the Jordan 7 times, and your flesh will be restored to you, and you will be clean." But Naaman was furious and went away and said, "Behold, I thought he was surely come out
he will surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God, and wave his hand over the place and cure the leper. Namani ke mong wa bahale ba bahlabae. Unamane omunye Mohale. uji isikhulu esiphezulu. Ka tsela e jwalo uya o lo consulta mo profeta. Ngaleyo ndlela uhamba uya kuyohlola kumprofeti. Ene uya ho mo profeta abatla ho mo profeta a etse ka mo yena a batlang ka Uya teng. kumprofeti afuna ukumtshela ukuthi ayenze ngendlela yena afuna Ka ngakho. mantswe a mang o ya tseba ho modimo o wa mo profeta o na le matla. Ngamanye amagama uyazi ukuthi uNkulunkulu walomprofeti unamandla. Mara o tlisa spoiler ho mo profeta enwa. Kodwa ulethe spoiler O kulomprofeti. kenya lentsweng la modimo dipone tse ngata baesekeleng. Ufaka ezwini likaNkulunkulu izibungwe eziningi kule O re nna ke Bible. lebeletse ho jwalo ka ha modimo o na na le bona o tla hlaha fela a fihle a re letsohong. Uthi yena ubheke ukuthi njengoba lo Nkulunkulu wabanabo uzovela nje ahambise isandla Ebe ba yena o ya fola. bese yena uyaphola. Modimo o mo jwetsitse hore a yo kena metsing o romelletse le a messenger. uNkulunkulu umtshela ukuthi angene emanzini waze wathumela nomuntu. E re Bible ya kala he was furious. Uthini izwi balikhuluma lithi bekathukuthele Hore o nromella messenger. nokuthi umthumela imessage Instead ya ho hlahe yena a tsebe ho fodisa. kunokuthi kuvele yena kwazi ukungipholisa. Empa o romela messenger. Kepha uthumela imessage O ntjwetsa ho ke tola mole mo batho ba bang kaofela ba tolang teng. ungitshela ukuthi ngiyogeza lapho abantu bageza khona. Mane motho o na a mpono ya nkgantsha. Lo muntu akakuboni uyangidelela. Ka tsela e jwalo, that's why he was very much furious. Ngaleyo ndlela yikho ubekethukuthele. Le kasheko ba teng batho ba ntseng ba fetolela lentswe la modimo. Namhlanje bakhona abantu abaphendulela izwi Re bona likaNkulunkulu. ka Mareka chapter 15 verse 16. Sibona kuMark chapter 16 Verses 15 to verse 16. 15 to 16. Modimo o itse yang ka lefatshe lohle le rute ditjhaba tsohle evankhedi ya dumelang a kolobetswa o tla bolokeha. uNkulunkulu uthe hambani nenze izizwe zonke abafundi ovumayo nembhabhadiso uyakusindiswa. Rona re qala ka Thina sicala intsindiso. thina sicala ngensindiso Hore I am a born again. ukuthi ngibonise ukuthi I am a born again. Wambuza- Ngizelwe kabusha. Wambuza motho o so papatisitswe. Uyambuza umuntu ukuthi usubhabhadisiwe I don't know. athi cha. Jwale you are a born again. How? Kodwa manje uzelwe kabusha kanjani? Ake wa hlalosisa o tla o quotela lengolo le hore ho itswe you must be born again. Akakwazi nokuchaza uthi umbhalo uthi kufanele uzalwe kabusha. O re ha o tsebe lengolo le mo Jesu ana bua le Nicodemus teng. Uthi awulazi yini le lo mbhalo la uJesu kakhuluma noNicodemus. Uyamontsha hore Jesu o itse ki ka nnete ke re ho wena ha o sa tswa le la bobedi o keke wa bona mmuso wa mahodimo. Uyambonisa ukuthi uJesu uthe uma ungazalwa kwesibili ungeke ubone umbuso wezulu. Ha o utlwisise lentswe le la ho tswalwa. Akazwisisi legama lokuzalwa. Officially bua straight ka mo le buang ka teng ho o tshwanetse ho tswala la bobedi. Ngoba likhuluma straight njengoba lisho ukuthi kufanele uzalwe kabusha. Nicodemus na le puzzle hore mohlomong o re Jesu a ka khotlela mpeng ya mme wa hae a tsofetse le mokalo. uNicodemus wayemangela ukuthi uJesu uthi ungabuyela kanjani esiswini sikanina lusuzelwe. Mara ona bontsha hore ho na le kutlwisiso lentsweng lena la ho tswalwa. Kodwa ubebonisa ukuthi unakho ukuqonda ngalo legama lokuzalwa. Jesu Kriste o mo supa metsing. uJesu umkhombe emanzini. O botsa motho yona o hlaha metsing o re Ubuza lo muntu Wena uvele ubuza- emanzini. wena. Ubuza umuntu wena ukuthi uvele emanzini athi
mahopitsa born again. kodwa uzibiza osindisiweyo. Mhlomana akayitse ka sizulu utlwahala. Mhlawumbe bayezibiza ngesizulu bekuzozwakala. Tswalo la bobedi. Ukuzalwa okwesibili. Mhlomona tlaya nitsingle ke tshwanetse go le tswala. Mhlawumbe bekazwa emanzini athi kufanele ngiyozalwa kabusha. Go Acts chapter 2 verse 36 to 38. Zenzo chapter 2 verse 36 to 38. Ba apostola ba jwetsa majuda Abapostoli batshela amaJuda gore Jesu eo le mo thagisitseng ukuthi lo Jesu elimbethele ke yena eo modimo o mo entseng morena le Kriste. uyena lo uNkulunkulu amenze umsindi inkosi nomsindisi. Ba ileng ba utlwisisa taba ena Abayebazwisisa le ndaba ha ba tla le mogabiso. abazanga nespoile nomhlobiso. Ba tlile ba le jwalo ba botsa gore banna ba heso re tla etsa jwang na. Beze bayenjalo babuza nokuthi madoda bazalwane senze njani na. O ba ba jwetsitse gore le tshwanetse gore le bake le kolobetswe ka lebitso la Jesu Kriste tshwarelong ya dibi. Babatshelile ukuthi kufanele baphenduke babhabhadiswe egameni lika Jesu kukho ukuthethelelwa kwezono. Mme ba ile etsa jwalo verses 40 to 41. Siyabona ukuthi bayenza kanjalo verses 40 no 41. Ke rata hobane bo Petros ba ile ba ba kgothatsa hore ipolokeng mofuteng ona o kgopo. Ngithanda indlela Paul babonise ngakhona ukuthi bazisindise kulesizukulwane esiphambene. Kutlwisiso? Okay. Kutlwisiso ke hore Ukusisa nayo ukuthi why batho bana ba re kgopo. why labantu bathi sikhohla ke siphambene. Hobane batho bana ba sa re ikolobetse fela ba sa re ba re ho lona re tshwanetse hore re ipoloke mofuteng ona o kgopo. Kungani labantu bathi sibhabhadiswe kuphela bangathi sizisindise kulesizukulwane esinje. Ba hopotse ho verse 36. Bakhumbulile ukuthi ku verse 36 Lo Matthew chapter 1 verse 21. na ku Matthew chapter 1 verse 21 Ho Jesu o tlile lefatsheng ho tlo boloka batho ba hae dibeng tsa bona. ukuthi uJesu uze emhlabeni ukuzosindisa abantu bakhe ezonweni zabo. So ka tsela e jwalo lately about 3000 people ya kolobeng. Ngaleyo ndlela ke 3000 yabo yabhabhadiswa Ka lona letsatsi leo. ngalo lelo suku. Re tseba ka sheko ne re tlo etsa tlisa spoiler jwang. Namhlanje besolethe spoiler kanjani. Number 1 ne re tlo re ke winter jwang. Number 1 besizothi iwinter Re kolobetsa batho ba tlo tshwara disifuba. bese sithi masibhabhadiswa abantu bazophathwa isifuba. The best way ko re emele December go tla go cheese. Indlela engcono ukuthi sibele uDisemba kuzobe And sekushisa then re kolobetsa batho ba. bese sibhabhadisa labo bantu. Re entse spoiler, we added to the word of God. Lapho sobe sengezile ezwini likaNkulunkulu. Make it spoiler say. Leso ispoiler. And I say this spoiler ha sa le original. Mase kuyispoiler kuseseyikho kunqo. And modimo ha ke ke ai amohela. E ka ba ntle ha ka taba eo a ke ke be ai amohela. uNkulunkulu beyangeke alivume noma kubuhle kanjani beyangeke atwamukele. Romans chapter 1 verse 16. Romans chapter 1 verse 16. Ngokuba angenamahloni ngevangeli ngokuba lingamandla kaNkulunkulu kube insindiso kulo naloyo okholwayo kumJuda kuqala nakumGreki. Linamandla ne? Amen. Alisoli spoiler njalo. Fanele re itlogele ho tlisa spoiler to the word of God. Fanele siyeke ukuletha spoiler kulo izwi likaNkulunkulu.
King says I spoiler to the word of God. Yini okubanga ukuthi umuntu alethe ispoiler ezweni likaNkulunkulu? Hosea chapter 4 verse 12. Hosea chapter 4 verse 12. Hosea 4 verse 12. Abantu bami babuza emthini, induku yabo ibatshele, ngokuba umoya wobufebe ubadukisile. Basuka phansi kukaNkulunkulu wabo ngokufeba. Babuza kubani iCalifas? Babuza emthini. To the spoiler, but bathi bamdimuti. Babuza kuspoiler kodwa bayazi uNkulunkulu ukhona. And then yule umuntu loyo yabaphendula yini? Induku yabo ibatshele. Kamo balahleke ngakeng. Ngendlela balahleke ngayo. Mona haso ibeha ubonsa hore ba ignorant. Basoyibeka uyabonisa lapho ukuthi Ba ignorant. Habamamedisisi seo ba se jetsang. Abalalelisisi lokho abatshelwa bona. Ba utlwile fela hona le modimo. Bazwile nje ukuthi kunoNkulunkulu. Ba kopana le sifati. Bahlangana nesihlahla. Ba rapela sifati. Bathandaza isihlahla. Sifati sa ba Arab. Isihlahla sabaphenduka. The way ba leng ignorant ka teng. Ngendlela ba ignorant ngayo. Deuteronomy chapter 4 verse 10. Deuteronomy chapter 4 verse 10. Usuku owema ngalo phambi kukaJehova uNkulunkulu wakho eHoro, lapho uJehova wathi kimi, ngibuthele abantu ngibezwise amazwi ami, ukuba bafunde ukungesaba zonke izinsuku zokuhamba kwabo emhlabeni, bafundise nabantwana babo. Amen. Ntate ngobese o rutile haholo fela. Ubabese usifundisile kakhulu Ka moo re tshwanetseng ho tsamaya ka teng le ka moo re tshwanetseng ho sebedisa lentswe la Modimo ka teng. ngendlela ekufanele sihambe ngayo nangendlela ekufanele sisebenzise izwi likaNkulunkulu ngayo. O re re tshwanetse hore rona pele re ithute. Uthi kufanele ukuthi thina sizifundise kuqala. And then le ngwana bo rona o buile hore ha re qeta ho ithuta Masiceda ukuzifundisa re rute le bana ba rona. sifundise nabantwana bethu Hobane ba ka hare ho kereke bothandwa. ngoba bakhona ebandleni So re abothanda. tshwanetse re ba rute hona jwale. So kufanele ukuthi sibafundise manje Ba tle ba seke ba ya sefateng ba lo ithuta teng. ukuze bangayi esihlahleni bayozifundisa khona. Hobane ha ba etsa jwalo ba tla ba se ba entse spoiler to the Ngoba uma baya lapho bazabe seba-edile benze spoil. same book, Deuteronomy chapter 11 verse 19. Deuteronomy chapter 11 verse 19. Niyakubafundisa abantwana benu, ukhulume ngawo lapho uhlezi endlini yakho, nalapho uhamba endleleni, nalapho ulala, nalapho uvuka. I mean, ngwana wabu. Okay. Ngwana bo rona o buile ka taba ye hore re tshwanetse hore ba rute neng. Hoseng ha ke tsoha, motshehare ha ke tsamaya, bosiu ha ke robala. Usibonisile umzalwane ukuthi kufanele sibafundise nini ebusuku mangilala, ekseni mangivuka, nasemini mangihamba. Bukeng ya di-Chronicles, 2 Chronicles chapter 17 verse 9, e bolela the same hore
hohle mo ke leng teng ke tshwanetse hore ke bene le mantswe a Modimo. Incwadi yezikroniki zesibili chapter 17 verse 9 uyabonisa ukuthi kufanele ngifundise yonke indawo engihamba kuyo. Mo ke tsamayang teng. Wonke la ngihamba Ka kuyo. mantswe a Modimo a tshwanetse a be teng ka ho nna. Ngamanye amagama amazwi kaNkulunkulu kufanele ahlale akhona kimi. Ankekebe ka ba ignorant. Angeke ngithi angazi. Ha o ke wa thola ho nna ke ruta another teaching. Ngeke kutholakale ngifundise esinye isifundo Hobane ke tla be ke tseba mantswe a Modimo. ngoba ngizobe ngazi amazwi kaNkulunkulu ka botlalo. ngokugcwala kwawo Ngokupheleleyo. ngokupheleleyo. Isaiah chapter 2 verse 3. Isaiah chapter 2 verse 3. Abantu abaningi bayawuhamba bathi wozani sikhuphukele entabeni kaJehova endlini kaNkulunkulu kaJehova uyakusifundisa izindlela zakhe sihambe emkhondweni yakhe ngokuba umthetho uyakuvela eSiyoni nezwi likaJehova eJerusalem. Amen. Ke lentswe la Modimo leo re le fumanang from Jerusalem thabeng ya Sioni. Ba apostola ba ne ba phuthehile mo ho shumaela. Yilo izwi likaNkulunkulu lelo selifumana eJerusalem lapho abapostoli bebahlangene khona ukuba Baqale ho shumaela teng. baqala ukushumayela khona. Wa tseba ho bohloko hore ke ka lebaka lang motho a tlisa the spoiler to the word of God. Yazi kubhlungu ukuba uzibuza ukuthi kungani abantu baletha ispoiler kulo izwi likaNkulunkulu. Ngisho hona jwale mzalwane ha o ka tla le piano ya hao Namanje Mona mzalwane, hahao. mawungeza nepiano yakho kwakho, o mo tla hla a tshwere di-drama di mmela a tla ho wena. omunye uzawuvela nama-drums E amsinde mong o tlo tla le ezakubo. that Ihapu. ihapo a tla ho wena a e polishitse. Eze ayiseka ipolishile. O mong o tla a tshwereng Christina. Omunye Batho ba Lesotho. uzakostini. So batho bana kaofela o tla ithola so le moholo o le bishop. Kulabo labo bantu bonke uzazifumana usumkhulu ubishop. Bibele e bontsha hore ke hobane ba hloile lentswe la Modimo. Umbhalo uyabonisa ukuthi bazonde izwi likaNkulunkulu. That is why ba tlisa a spoiler ho lentswe la Modimo. Yikho benezela balethe ispoiler ezwini Ake ke likaNkulunkulu. shapeli verse chapter 6 ya Genesis. Ake sibuyele emuva ku-chapter 6 kaGenesis Le chapter 3. no chapter 3. Ho chapter 6 re thola Kaini. Chapter 6 sifumanani lapho? Re fumana Kaine Modimo a mo jwetsa what not to do. Sithola uKayini uNkulunkulu amtshela ukuthi kungamelanga kwenze. The spoiler seo a nang a na le sona se ne se ngotswe mo mahlong a hae. Le spoiler bekanaso besilotshwe emehlweni akhe. Modimo ya mbotse mona o etsahalang ka wena sifahleho sa se right. uNkulunkulu uyambuza ukuthi kwenzakalani ngawe ndoda ngoba ubuso bakho abukho kahle. Ebe siyenze jwang ka sizulu buti nkubele. Nkubele. Yes. Modimo o na mbontsha hore e mona ha se nna se go rutileng sona. uNkulunkulu bekambonisa ukuthi akusiyena umfundisi lo. Uri e ka ha o etsa hantle ke ka lebaka lang sefahleho sa o se le ka tsela ena. Umbuzile uNkulunkulu ukuthi mangabe wenza kahle kungani unyukubele na? Ho Genesis chapter 3 Ku-Genesis chapter 3 Modimo o fa Adama le Eva molao. uNkulunkulu upha uAdam noEva umthetho. Satane o tla kakasitse spoiler. uSathane uzaphethe ispoiler. O re no la le ka ja le la shwa le tla tshwana le Modimo ka bohlale. Uthi noma ningadla ngeke life nizofana noNkulunkulu ngokuhlakanipha. Ke batho ba hloileng lentswe la Modimo ba tlisang spoiler ho lentswe la Modimo. Abantu abazonda uNkulunkulu abalethe ispoiler Ba sebediswa ke Satane. basebenziswa uSathane. Ka ho New Testament Jesu o re lona le ba Satane
eTestamentini elisha uJesu uyasho ukuthi nina niyabaka Sathane Obane ntata lona ke Satane e leng ra leshano. ngoba ubabeni uSathane uthanda kuye owamanga E leng ebile hape e le yena ntate wa leshano. kuye ubaba wamanga Ka mantswe a mang ha o tla le spoiler ho Modimo. bawuza nespoiler Ka kuNkulunkulu mantswe a mang o tsamaya ka leshano mo o tsamayang teng. ngamanye amagama uhamba ngamanga Hobane o batla ho distort that originality o etse leshano. ngoba ufuna ukushintsha lokho original ukuyenza manga. Jeremiah chapter 9 verse 5. Jeremiah chapter 9 verse 5. Jeremiah chapter 9 verse 5. Jeremiah chapter 9 Verse verse 5. 5. Mzalwane o bontsha ho na le ba Kriste ba ketang ho kena mohlomong ba batla ho tseba hore spoiler ke eng. I believe more how can guys see by Sibila Mandela. Where is it? Eh? Nani? Kwele into eningi. Sishondala sithi bicycle amandebele. Ina le dipili mo, ina le everything. Mara a rekile ile bicycle nako e reka ko shop. Ha e hlaha mo le o ipotsa hore ke bicycle e rekile mo jwang. Kodwa yes ukuthi ibhayisikile lithenge shop. Kodwa bona balungisa libe nenkini balihlobise. Sometimes le ba litle hona. Kwesinye isikhathi liba lihle kakhulu. Lona lentswe la Modimo ha lena mohlobiso. Kodwa izwi likaNkulunkulu alinamhlobiso. Batho ba tla le mehlobiso lentsweng la Modimo. Abantu beza nemihlobiso kulo izwi likaNkulunkulu. Lentsweng la Modimo, Modimo re do not add, do not subtract. Ezwini likaNkulunkulu uthi uNkulunkulu ungangezi unganciphisi. O batla ho le nke le le jwang. Ufuna ulithathe linjalo. O kgothatsa Joshua ka hore if ever o bala lentswe lena jwalo ka ha le le tje, Ukhuthaza uJoshua ukuthi abala lezwi linjalo o tla tswella uzophumelela ho kena lefatsheng le tshepisitsweng. ukungena eKhanani. Jeremiah chapter 9 verse 5. Jeremiah chapter 9 verse 5. Re sheba batho bana ba tlang le mekgabiso lentsweng la Modimo. Sibheka labantu abeza nayo imihlobiso ezwini likaNkulunkulu. Yilona loyo uyakhohlisa umakhelwane wakhe. Unani ya? Chapter 9 verse 5. Alright. Yilona loyo uyakhohlisa umakhelwane wakhe. Abakhulumi iqiniso bafundisa izilimi zabo ukukhuluma amanga. Bazikhathaza ngokwenza okubi. Baza neminking batla le mekgabiso lentsweng la Beza Modimo. nemihlobiso ezwini Iri Bible likaNkulunkulu. ba bua dintho tsa bona. Lithi iBhayibheli bakhuluma Ba kwabo. fapana le seo Modimo a ba fileng sona. Baphambana nalokho uNkulunkulu abaphe kona. Romans 16 verse 18. Romans 16 verse 18. Ngoba seRoma chapter 16 Verse verse 18. 18. Ukuba kanjalo abayikhonza inkosi yethu uKristu bakhonza isisu sabo. Nangamazwi abo amnandi bakhohlisa izinhliziyo zabangenacala. Amanzwa kanjani? Na. Piano we mametse jwang. Piano boyilalela njani? Futhi asebenze that perfect arrangement ya teng ya instrument. Uthi base kuphelele lama instruments wabo. Ha o ka ba mamela le wena o tla iphumana ka so bona le hodimo. Bawungabalalela la uzobona ngathi usubona izulu. Kanti we are straight diheleng. Kanti uya straight esihogweni. Obani ke mokgabiso. Ngokuba yiwo umhlobiso. It is a spoiler. Ispoiler. Matthew chapter 22 verse 29. Matthew chapter 22 Verse verse 29.
Kepha uJesu waphendula wathi kubo, nidukile ningayazi imibhalo namandla kaNkulunkulu. Nidukile. Nidukile. Jesu o ba yotsa pupha o re ho bona lona Majuda, lona ba tseba molao, lona ba reng le ruta molao. uJesu batshela straight ukuthi nina maJuda enithi nazo umthetho Le ruta molao, nifundisa umthetho le etsa phoso. nenza okungalunganga Hobane ha le tsebe lentswe la nnete. ngokuba anilazi izwi leqiniso Ha le tsebe lentswe la Modimo. anilazi izwi likaNkulunkulu Le tlisa mokgabiso lentsweng la Modimo. niletha umhlobiso ezwini likaNkulunkulu. 2 Chronicles chapter 36 verse 16. Izikronike zesibili chapter 36 verse 16. Kepha bazixologela izithunywa zikaNkulunkulu, bawadelela amazwi akhe, babaphatha kabi abaprofeti bakhe, yaze yavuka intukuthelo kaJehova ngabantu bakhe, kwaze kwangabakho. Okay. Ke rata mo ikalang teng tatendebe. Ke rata mo ikalang teng tatendebe. 16. Ere ba enzani kubo? Bazixologela Akukho ukuthi Bazikholwa bawadelela amazwi akhe. No, ke batla that word only. Yeah? Kolotela, hai kolotela. Batho bana, they were mocking the prophets. Yes. They were mocking the prophet. bebahlekisa ngayo umprofeti abaprofeti Ho ntse ho le jwalo even today. namanje kusesenjalo. Unfortunately or unfortunately, ke holetse ho batho ba bitsang bazalwane ba tsweng le ba bitsa ba bitsang bazalwane. Yes, charismatic. Ke holetse ho bona. Ngulele kuba charismatics. Jwanong ha ba mpona ba re hobaneng o se o sa tle kerekeng. Manje mabangibona bayangibuza ukuthi kungani ngingeze esontweni. Se ke sa tle kerekeng ya bona. Sengingasezi esontweni labo. Ha ke bua le bona ka Bible, Mangikhuluma nabo ngeBhayibheli, difahleho tsa bona di a change le bona. ubuso babo buyashintsha. Ke so le di brothers tsaka difahleho tsa bona di a change. Shona bafowethu ubuso babo buyashintsha. Ba re king e wrong ha rona re rapela mo le rona re rapela mo. Bathi yini wrong basithandazalana nanimthandazaleni. Ha ba bone phoso. Ababoni nje lutho lurong. La ha o ikemisetse ho ba teacher, Noma uzibisela ukubafundisa ho tloha mantswe a buang hore lona le ke tsa ba ditebe ho na le batho ba bang. bavusa amazwi asho ukuthi thina sizenza ngcono kunabanye. Le nana hore ke lona fela le tla kena le hodimo. Licabanga ukuthi yini kuphela enizongena ezulwini. Modimo o itse o re rata kaofela. uNkulunkulu uthe usithanda sonke. Jwale lona le batla ho kgethola ho Modimo ha re rata. Manje nina nifuna sithi uNkulunkulu akasithandi. Azange o kgethola ho rona ho Modimo ha re rata. Asifundisi lo ukuthi uNkulunkulu akabathandi. Modimo if ever na sa barati o re ka bele khale ana fedisa lefatshe. Kuba uNkulunkulu akabathandi uthe kube kudala wabhubhisa Empa o umhlaba. emetse bona hore ba bake Kumele bona ukuba baphenduke batle ho yena beze kuyena hore ba se ke ba ya diheleng. ukuze bangayi esihogweni. Seo re se tholang ka bona batho bana ba tlisang addition or subtraction lentswe la Modimo. Esikufumana ngabo labantu abanciphisayo nabo laba bengezayo. Timothy o jwetsa hore batho bana ba inehetse UTimothy uyasibonisa ukuthi labantu bazinikele ho hlohloneng ha ditsele tsa bona tseo ba se utlwang.
ekubatshweni kwezindlebe zabo. Ngekasheba 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 5. 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 5. Umoya usho ngokucacileyo ukuthi ngesikhathi zokugcina abanye bayahlubuka ekukholweni benaka omoya abadulisayo nezifundiso zamademoni ngokuzenzisa kwabaqamba amanga abashiswe upha ukunembeza kwabo benqabela ukuganana bethi akusikwe ukudla akudalayo uNkulunkulu kuba kwamukelwe ngokubonga yibo abakholwayo nabalazi iqiniso ngokuba konke okudalwe uNkulunkulu kuhle akulahlwa lutho uma kwamukelwa ngokubonga. Amen. Amen. Self-shaping to verse 1 to 5. Sikubhekile verse 1 to 5 Runa baruti. ukuthi thina abafundisi Ayibonisa ukuthi bathoha kantle batle ka kwano ba fihle ba disibe le church. ayibonisa ukuthi basuka ngaphandle bezifike badukisa ibandla. Ibonisa hore ke runa ba shumaelana. Ibonisa ukuthi yithi abashumayelayo Elikisang addition and subtraction ho lentswe la modimo. esiletha ukungeza nokunciphisa ezweni likaNkulunkulu Hore ke sibi ho nyala. nokuthi isono ukushada Le hore o seke wa ja eng o je eng. nokuthi ungadli ini ungadli ini. Hona ho bontsha hore batho Lokhu kubonisa ukuthi ke seo abantu ba ratang ho se utlwa. yilesi abathanda ukuzizwa. Ha ba utlwa sena se bolelwang mona ke Paulos ho Timothy, Babezwa lokho okukhulunywa uPawulo kuTimothy they flocked to those leaders. baya lapho kulawo maholi. Ba bakae ba Kriste ba tsamaileng ka kwano kerekeng? Bayingaki abaKristu ahambile la ebandleni Ba sa batleng ho latela nnete. abangafuni ukulandela iqiniso. Just Galatians chapter 6 verse 10. Yes, uGalatians chapter 6 verse 10 Ba e fetoleng. bayiphendulele. Ba bakae batho ba ba latelang? Bayingaki abantu ababalandelele. Phosphorus as a whole. iFoslorus yonke, Deliton as a Dayton whole. yonke, Pretoria as a whole. Pretoria yonke. Yele le Natala le yona e mathateng. Naye neNatali igijima nabo. Batho bana ba hlaha kae? Labantu babuyaphi? Ka hare kerekeng. Babuya phakathi ebandleni. Ba tlisa mokgabiso the spoiler. Baletha lokuhlobisa lespoiler, Ba fihla ba ho kenya kerekeng. bafike bafake ebandleni. Ba re shebella pele ha ntse re ngwapana. Basibuka kuqala masiloku sihwebhana. Ha ba qeta moo ba tla ba re ha hona moo Bibeleng e re phutheho e ka ikarohanya le phutheho e nngwe. Bese bafike bathi akukho la embhalweni ukuthi elinye ibandla lingahlukana nelinye. Awu bale temana e verse 1 hape. Cela ufunde lapho verse 1 futhi kulo Timothy. 1 Timothy chapter 4 verse 1. Umoya usho ngokucacileyo ukuthi ngesikhathi zokugcina abanye bayakuhlubuka ekukholweni benaka omoya abadukisayo nezifundiso Banaka omoya odukisayo lezifundiso zinjani zamademoni. zamadimoni. Usho ukuthi dithuto tse leng disili ke dithuto tsa madimoni. usho ukuthi lezifundo lezi ezingasile ezamadimoni Ene batho ke seo ba se nakang seo. lebo abantu yikho lokho They abakunaka flock there. baya lapho A ke ke o ba phushe re tlang mix. ngeke ubabona Bona baya teng. bayaziyela. 1 John chapter 4 verse 1 to 4. Yes, John chapter 4 verse 1 to 4. Chapter 1. Verses 1 to 4. Chapter 4. Chapter 4. Verses 1 to 4.
maningakholwa yibo bonke omoya kepha hlolani omoya ukuthi bangabakaNkulunkulu yini. First Thessalonica. Okay, thank you. babaningi abaprofethi bamanga baphumele ezweni. Amen. First Thessalonians chapter 5 verse 21. abathesalonika bokuqala chapter 5 verse 21. Vivinyani konke nibambisise okuhle. And then John chapter 17 verse 17. Bangcwelise ngeqiniso izwi lakho liyiqiniso. Ka mantswe a mahanse re sheba hore the truth ebe batho ba etsa toka re tshwanetse go tshwara Baebele re tsebe ho check-a hore ntho ba e etsang nnete na kapa ke leshano. Ngamanye amagama kufanele siphathe iBhayibheli ukuhlolisisa ukuthi laba bantu lokho abakwenzayo kuyiqiniso noma amanga. 1 Corinthians chapter 15 verse 33. E bontsha hore ha o tsamaya le ba babe le wena o qetella o le e mobe o balwa le bona. 1 Corinthians chapter 15 verse 33 ibonisa ukuthi mawuhamba nababi nawe ugcina umubi. Mme moputso wa ho eketsa le ho fokotsa lentsweng la Modimo ke wona o re tholang ho Numbers chapter 20 verse 12. Ukujeziso kokueda. Consequences. Yes. Mhm. The consequences of eda nokusubtracta sikuthola ezweni likaNkulunkulu. No, Numbers chapter 20 verse 12. and Numbers 27. chapter 20 verse 12. Mme chapter 27 verse 12 to 23 e bontsha go Modimo o ya o dishonorisha, o ya o dishonor, o ya o tloha ho wena. Yabonisa ukuthi uNkulunkulu uyasuka kuwena. Chapter 20 verse 12 go pampale yona. Numbers. uJehova wathi kuMose naku-Aroni, njengokuba anikholwanga yimi ukungcwelisa emehlweni abantwana bakwa-Israyeli, ngalokho aneke ungenisa leli bandla ezweni engibanike lona. You too, alamamela. Lina noma bila lengilalela. Le nna ke ho lona a ke ke la kena. Nami ngithi Kuka- bili nobabili ngeke lingene eKhanani. Chapter 27 12 to 23 ipakela seo le yona. Nayo chapter 27 verse 12 to 23 ifakazela le. Matthew chapter 15 verse 1 to 3. Matthew chapter 15 verse 1 to 3. Ka lebaka la nako le nna ka ke tlapotlaka. Kepha waphendula wathi kubo, nani yini ukuba neqe umyalo kaNkulunkulu ngenxa yesiko lenu na? Jesu Kriste o araba bafarasi o bontsha hore le a re omanya le jwetsa hore ha se tradition. Empa lona le boloka moetlo hona le hore le boloke mantswe a Modimo. Uyababonisa uJesu lana uyabathethisa ukuthi nina nithi thina siphula amasiko babethu kodwa nana nenzi zona. So batho ba bangata ha o sheba 2 Peter chapter 2 verse 3, Abantu abaningi mawubheka u2 Peter chapter 2 verse 3, Acts chapter 20 verse 29 to 30. Acts Acts chapter chapter 20 20 verse 29 to 30 e bontsha hore batho are misleading, ibonisa ukuthi abantu badukisa bayadukisa badukisa ebandla. badukisa ibandla. And then Revelations 22 verse 18 to 19. Isambulo chapter 22 verse 18 to 19 Re badile e bontsha le yona hore ho na le punishment e re tlo e thola ka lebaka la ho se mamele lentswe la Modimo. iyasibonisa ukuthi sikhona isijeziso esisitholayo ngokungalaleli izwi likaNkulunkulu.
And then e bontsha hape hore who 1 Kings chapter 12 verse 31 and 32 Iyabonisa futhi ukuthi ku 1 Kings chapter 12 verse 31 no 32 le chapter 13 verse 33, no chapter 13 verse 33 2 Chronicles no second Chronicles esibili chapter 11 verse 15 to 17, chapter 11 verse 15 to 17 and then le Jeremiah chapter 14 verse 14, no Jeremiah chapter 14 verse 14 23 verse 22 to 32. no chapter 23 verse 22 kuya ku 33 Go bontsha hore baprofeta ba ne ba rera lentswe ba rera king era ba rera tse seng tsona. libonisa ukuthi abaprofeti bebangafundisi iqiniso Ba ne ba etsa hore setjhaba se wele sebeng. bebenza ukuthi isizwe siwele sonweni Ha o ka bala buka tseo re di badileng e bontsha hore marena ka nako eo a ne a bodile if ever nka sebedisa lebitso leo. ibonisa bangafunda zonke lencwadi lezi sizifundile sibonisa ukuthi inkosi zaleso sikhathi bezibolile bangasebenzisa lelo gama Hobane Israel ile a kena bokgobeng ka lebaka la thuto ya bona. ngoba uIsrayeli wangena esonweni ngenxa yezifundo Bokgobeng. zakhe Slavery. o slavery ebugqileni ngenxa yezifundiso zabo. And then ntho engwe hape re tshwanetse re hlokomele ke these translations ba buile ka tsona mobile. Okunye kufanele siqaphele yiwo lama translations ekukhulunywe ngawo izolo. E ke tsebang haholo ke English Made Easy. Enye ngiyazi kakhulu English Made Easy ekuyiBhayibheli iversion. Ha o e bala o ka re o ya utlwa seo Modimo a batlang ho se bolela ho wena. Mawuyifunda kungathi uyezwa ukuthi uyasizwa lokho uNkulunkulu afuna ukukwazi. Ha o nka le King James o thola le ntho e fapaneng hole. Mawuyiqhathanisa neKing James uyathola ukuthi azifani. So ha o lo reka Bible Mawuyothenga iBhayibheli King James or New King James. iNew King James yiversion right. So ka mantswe a mang o tlo sheba hore e ka ba e bua tsona na. Ngamanye amagama uzobheka ukuba ikhuluma zona na. Ntho engwe e misleading ke man-made churches. Okunye okudukisayo amabandla aqalwa abantu. Ka siZulu re bitsa ihlelo, NgesiZulu siwabiza amahlelo. denomination ka English. Denominations kuwo isingisi. And tsetsana so utlwisisa hantle ka Sesotho. Bakutsetsana ngayizwa kahle ngeSotho. Although ke a utlwisisa ka English le ka Sesotho. Noma ngizwa nangesilungu nangesizulu. Hore ke phutheo tse tswileng ho phutheo ya maholeng. Noma mhlawumbe amabandla aphume kwibandla loqobo. So batho bao ka Sesotho khona ihlalosa hobane amahlelo ha re thola ka siZulu. NgeSotho angikwazi ukuyichaza ngoba amahlelo ngesizulu. Okay, le hore ke the denomination ka English. Ukuthi ama-denominations nge-English. How about Acts chapter 20 Mawufunda izenzo chapter 20 verse 28 to 30? verse 28 to 30. Paulus o kgothatsa di leaders tsa kereke what to do. uPawulo ukhuthaza abaholi bebandla ukuthi benze njani. Matthew chapter 13 verse 24 to 30. uMathewu chapter 13 verse 24 to 30, Verses 36 to 43. verse 36 to 43. Jesu o kgothatsa barutwa ba hae. uJesu ukhuthaza abafundi Abafa bakhe, warning mabapi le bona Majuda le the Sadducees. abaxwayisa ngabo abajusi namaJuda. Okay. 2 Peter chapter 2 verse 1 to 3. 2 Peter chapter 2 verse 1 to 3. Judah chapter 3 to verse 4. No, Jude chapter 3 3 Verses to 3 to 4, sorry. So mona le teng ba apostola ba eletsa phutheo mabapi le batho ba kgelosang kereke. Lapho siyabona nakhona abapostoli babonisa baxwayisa ibandla nalabantu abahlubuke ibandla. Lentswe la Modimo re tshwanetse ho le boloka ba Kriste. Izwi likaNkulunkulu kufanele siligcine. Joshua 23 verse 6.
Joshua 23 verse 6. It's an instruction not to subtract nor add to the word of God. I-instruction yokuthi singanciphisi futhi singayisi ezweni likaNkulunkulu. Proverbs 28 verse 7. Proverbs Izaga 28 verse 7. If ever utlali yona spoiler ho lentswe la Modimo, Uma uletha ispoiler ezweni tseba likaNkulunkulu, ho tlisa a shame to God. wazi ukuthi uletha ihlazo kuNkulunkulu. Re badile Deuteronomy chapter 17 verse 19. Siyifundile Deuteronomy 17 verse 19 Hore lentswe la Modimo re tshwantse le boloke jwalo ka ha le le jwalo. ukuthi izwi likaNkulunkulu kufanele siligcine njengoba lenjalo. Psalms chapter 19 verse 7. Psalms chapter Amahubo chapter 19 verse 7 E bontsha hore if ever o bala lentswe la Modimo, ibonisa ukuthi uma ufunda izwi likaNkulunkulu le tlisa a reviving to your soul. liletha imvuselelo kuwo umphefumulo wakho. And then I have Proverbs chapter 30 verse 5. Izaga chapter 30 verse 5 Hobane lentswe la Modimo le pure. ebonisa ukuthi izwi likaNkulunkulu lingcwele. Yeah. Ha le hloke motswako, Alidingi ukuthi ulimise, ha le hloke spoiler. alidingi spoil. And then Peter already complete 2 Peter chapter 1 verse Peter 3. ku 2 Peter chapter 1 verse 3 ubonisa ukuthi liphelele. And then 1 Peter chapter 1 verse 25. Ku 1 Peter chapter 1 verse 25 Re na le lentswe la Modimo ho isa ka ho sa feleng. sinezwi likaNkulunkulu eliphila elikunaphakade. Sengiphetha Sengiphetha Deuteronomy chapter 4 verse 1 and 2 re badile le yona. Deuteronomy chapter 4 verse 1 and 2 siyifundile nayo. E bontsha e a hatella hore re tshwanetse hore re boloke lentswe la Modimo, re se ke ra eketsa, re se ke ra fokotsa. Iyagcizelela ukuba iyabonisa ukuthi kufanele sigcine izwi likaNkulunkulu Verse 4 ya teng e bontsha hore re singengezi. tshwanetse itshwarelle ho lona. Verse 4 yabonisa ukuthi kufanele sibambelele kulona. Ke kopa re bale Deuteronomy chapter 28 verse 1. Cela sifunde ku Deuteronomy chapter 28 to verse 1. Uyakuthi uma ukulalela izwi kaJehova uNkulunkulu wakho uqaphele ukuyenza yonke imiyalo yakhe engikuyala ngayo namuhla. Okay. uJehova uNkulunkulu wakho akuphakamise phezu kwazo Amen. zonke izizwe zomhlaba. Amen. Amen. 28 verse 1. Iri carefully umamele lentswe la Modimo. 28 verse 1 ithi uqaphelisise ukulalela izwi likaNkulunkulu. Uskaba ignorant. Ungabi ngongazi, Usike wathetswa. ungakhohliswa Mme utle usike wa ba cursed. ukuze ungaqalekiswa. Hobane ha o sa etse jwalo, you will be cursed. Ngoba uma ungayenzi kanjalo uzoqalekiswa. Re badile haholo fela umshumayeli Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Sifunde kakhulu futhi kuMshumayeli chapter 12 verse 13. E bontshang hore re tshwanetse hore ekupheleni or in Aribal chapter 12 verse 13. Sifunde uMshumayeli chapter 12 verse 13. Dola sebonga kopa umpalle 1 Peter chapter 4 verse 11. Dalam siyabong First Peter chapter 4 verse 11. My last verse. Verse lam lokugcina. 12 verse 13. Nakho kuphela kwendaba lapho sekuzwakele konke kusaba uNkulunkulu ugcina imiyalo yakhe ngoba lokho kungowabantu bonke. Okay. Akusikwanga kuphela. Akusikwa kuphela Ukimzala. ukuthi Okwa Israel. Israel kuphela. Oh, bantu bonke, everyone. Wonke umuntu.
ke seo a tshwanetseng ho se etsa ho boloka mantswe a Modimo. yilokho okufanele ukukwenza ukugcina amazwi kaNkulunkulu. Singayi eKwaNdebele bazahlobisa igama likaNkulunkulu. Singayini kwaNdebele bazohlobisa igama likaNkulunkulu. That is a joke ngabana bateng maMandebele a ikemisitseng ukukholwa. Siyadlala bazalwana khona amaNdebele Motho azimisele. e mong le mong lefatsheng ba teng ba batlang ho etsa seo Modimo a batlang hore ba se etse. Abantu abaningi emhlabeni bakhona bazimisela ukwenza intando Ke bolela hore KwaNdebele ba na le that art ya ho kgabisa. Ngikhuluma nje ukuthi kwaNdebele banaleyo art yokuhlobisa. So lentswe la Modimo ha le batle ho kgabiswa lona. So izwi likaNkulunkulu alifuni O ka e ukuhlobisa. kgabisa baesekele ya hao. Ungalihlobisa ibhayisikili O ka e lakho, kgabisa ntlo ya hao. ungayihlobisa indlu O yakho, ka e kgabisa koloi ya hao. ungayihlobisa imoto yakho, Empa e seng lentsweng la Modimo. kepha hayi izwi likaNkulunkulu. 1 Peter 4 verse 11. First Peter chapter 4, Petro Peter ya. wesibala chapter 4 verse 11. Uma umuntu ekhuluma, makakhulume njengokwamazwi kaNkulunkulu. Njengokwamazwi kaNkulunkulu. Re tshwanetse re bue ho ya ka mantswe a rona. Fanele sikhulume ngokuya ngamazwi ethu. No. Tshwanetse re bue njengokuya ngamazwi kaNkulunkulu. And then Uma umuntu ekhonza, makakhonze ngamandla awanikwa nguNkulunkulu. ukuze Ukuze uNkulunkulu adunyiswe kukho konke ngoJesu Kristu. kukho konke ngoJesu Kristu. Okay. Just imagine. Just imagine. Abantu Utlisitse spoiler ho lentswe la Modimo. ulethe spoiler izwini likaNkulunkulu. Ho tletse ka mona ile ya shota ka batla ho extend. Kugcwele la kule ndlu futhi iyashoda sifuna nokungeza. Ubani uzodunyiswa? Ubani uzodunyiswa? Uwe olethele izinto lezi. Uwe lo lethele izinto. Uzophakanyiswa more than uNkulunkulu. Uzophakanyiswa more than uNkulunkulu. Kathi lezwa kusemuthi masasibatleng ho Ngaleyo ndlela yilokho uNkulunkulu angakufuni kithi. ha batle that spoiler. Akafuni leso spoiler. If ho bua ka spoiler, think of bicycle ya Mandebele. Makhulunywa ngespoiler cabange ngebhayisikili Or think laMandebele. of the spoiler abasikenyang mo bhuting ya koloi. Ucabange ispoilers or ucabange spoilers sifakwe ebhuthini yemoto. Ke ntho tse ntle tse ho material e re nang le yona, Kuhle lokho material esinayo but e seng lentsweng la Modimo. kodwa hayi ezwini likaNkulunkulu. Modimo ka ka hlonefatsa. Amen.